Nah, hari ini kita shoot single bersama Skadara. ya. Ada Oki, ada Ahyar, ada Nupri BM, si Heng, dan Syahriam. Wis, bang pilot drone, wis, yes. Ini backing kita guys. Keren nih, belum. Action. Kiri. Latihan kanan. Kiri ya. Jit pak. Biasanya kan. And action. Nặng mà. Mê bang. Sangat mendukanya nih. Ada Dewan nih, so Anoma film. Segera ngapain Dewan? Hah? Ngapain? Atau nih? Hah? Cuma tuh, oke. Oke. Stay tune di channel Fadhil Mjf ya, karena kita sedang proses buat video klip Jiteuka Rindu. Oke, ini kan
Kapan rencana uploadnya bang? Rencana uploadnya Januari. Januari ya? Awal Januari. Berarti 2020 bang ya? 2020. Ya siap, mantap. Oke bang, thank you. Oke. Satu, dua.